bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. Woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Kwezi kwa 12 ni mwezi wa 12, ni ukwezi kuko byose bigiye koroha. Ni mwezi wa mambo yote anaenda kuwa marahisi. Amena. Amena. Ivyari biboshe bigiye kurekura, yale alikuwa amefungwa anaenda kufunguliwa, ivyari bizibiye bigiye kugurura, yale alikuwa amezibiwa anaenda kufunguliwa, ivyari byaranse bigiye gukura, yale alikuwa gukura, amekataa anaenda kuwezekana. nacho bitwaye ikiringo byari bimaze. Hamuna shida kutokana na muda vilikuwa vilikimaliza, ariko bivana n'ubivuze, lakini natokana na yule anaongea hayo. Turi ubwoko bwatoranije, sisi ni kabila zilizochaguliwa. Ndazondiwe, mimi ninajua ni nani. Nimba utiyizu, kama wewe hujijui ni nani, je ndazondiwe, mimi ninajua ni nani. Nigazomwe cyaranya utindishe fulani uulize kama hujijui, je ndiyizi, mimi ninajijua. Amena. Amena. Imana idukorera ibitangaza. Huyu Mungu anatutenea miujiza. Ni Imana ihora ibigabitanyo. Ni Mungu anakuwa anaadhibu ibigabitanyo bya basokuru, anakuwa anaadhibu kutokana na dhambi za mababu, ikabikurikiza abana, na anafuatisha dhambi hizo watoto, abana buzukuru na buzukuruza na wajukuza. Kandi kuriyo nibwo bugororotsi bwayo, kwake ndio utakatifu. Mu gihe twebwe wakati sisi abana b'abantu wanadamu, ugukoshereje yule anakukosea, niwe muhangana, ni yule mnakuwa mnagombana. Ariko Imana ibiharuro byayo, lakini Mungu hesabu zake sivyo biharuro byayo, sio hesabu za wanadamu. Hapana. Reka nkwereke igiharuro kimwe utangara. Acha nikuoneshe hesabu moja na utashangaa. Nene kimwe moja ongera kimwe kujumulisha moja, ongera kimwe kujumulisha moja, ngaha ku isi ni bingahe? Hapa duniani ni ngapi? Bitatu. Ni tatu. Mugambo yaro vy'Imana, lakini kwa hesabu ya Mungu bingana kimwe. Moja kujumulisha moja inakuwa moja. Imana Data, Mungu Baba, Imana Mwana, Mungu Mwana, Imana Mwemu Yera, Mungu Roho Mtakatifu. Ubiteranije byose yote ukiyakusanya pamoja, ikigo cyuko baba batatu kuliko wangekuwa watatu, abumwe wanakuja kutokea kuwa moja. Reka nakwereka ikindi giharuro. Acha nikuonyeshe hesabu nyingine. Kimwe ongereza kimwe, moja kujumulisha moja ni bingahe? Inakuwa ni ngapi? Kwisi hapa duniani ni bibiri. Ni mbili. Ariko ku Mana, lakini kwa Mungu kimwe kongereza kimwe, moja kujumulisha moja bingana kimwe, inakuwa moja. Enda bereke. Acha nikuonyeshe. Jackson, Pastor Jackson plus Joseph, kuongeza Pastor Joseph, twese tugize umuntu umwe, wote wanakuwa mtu mmoja. Haleluya. Haleluya. Jamari plus Cynthia, kujumulisha Cynthia, bagize umuntu umwe, wanakuwa mtu mmoja. Ale plus
plus Constantine kujumulisha Constantine égale umwe. wanakuja mtu mmoja. Salvatore plus Solange kujumulisha Solange bangana umwe, wanakuja mtu mmoja. Lazare mfano Lazare plus Imelda pamoja na Imelda umwe, wanakuja kuwa mtu mmoja. Augustin plus Gaudence kuongeza Gaudence umwe, wanakuja kuwa mtu mmoja. Nuko ni hivyo niko byaro vy'Imana bimeze. Hesabu za Mungu ziko hivyo, ni bimeze nkuko abantu babona, haziko kama vile wanadamu wanaona. Sasa dusomye tukisoma 20 kuri kutoka 20 mstari wa 5 na 6 hadi mstari wa 6 turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Nuzu byikubita imbere, nuzu bisabe, kuko Jehova Imana yawe ndi Imana ifuha. Mora abana ibigabitanye by'abase kugeza kurunganwe rugira gatatu no kurugira rw'abanyanka kuri sisi. Ndagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyageze byanjye, nkageza kurungano rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa ko mutabivuga gushitsa. Bora museme kufika. Haleluya, amen. Aha turi n'abantu bake na sekuru yoba yarakijijwe. Hapa kwenye tupo ni watu wadogo, mababu zao wameokoka. Benshi niwe atanguye agakiza mu muryango. Katika miongoni mwetu wengi, katika miongoni mwetu ndo tumeanza wokovu. Change kurungano rwiwe au katika kizazi chake. Haleluya, haleluya. Uri kure usanga bihera kuri se, yule ambapo iko mbali inaanza na baba yake. Abafise ba sekuru bakijijwe, wale wenye wako na mababu zao wameokoka ni turi benshi cyane. Tuko wachache sana. Je, ndimwe mugabo ni turi benshi. Mimi niko katika miongoni yao, lakini tuko wachache sana. Mugihe Imana ihora ibigabitanyo bya sekuru wawe, anazibu dhambi za mababu kugeza kurungano rugira gatatu, hadi katika uzao wa 3, kugeza no kwa 4, hadi hata uzao wa 4. Ibyo sokuru wawe yakora, yale babu yako walikuwa wakitenda kera barabandwa, zamani walikuwa wakifanya upigalamuli, bararoga, walikuwa wakifanya uchawi. Ndaguye kuri umuzukuruza w'umurozi ucumbona na nikikwambia kama wewe ni mjukuu wa mpigalamuli unaoniatazama vibaya, nanse kubivuga, nimekataa kusema hayo. Navyo navuze, bado sijasema hayo, lakini alikuwa hajaokoka. Baricana, walikuwa wanauana, barakora ibibi bishoboka, wanatenda dhambi ziwezekanazo, kandi ibyo yakoze na tena yale yenye ametenda yarashobora, alikuwa akiweza, yarashobora kubiha n'abana bakabikora, alikuwa anaweza kulizi hata watoto wake, akabishira mu muryango, anawalizi watoto wake au familia. Uitwa Manase, yule anaitwa Manase yari umwana wa Hezekia, alikuwa mtoto wa Hezekia, yabaye umwami afise imyaka 12, yatwaye akiri muto cyane, aliweza kuongoza akiwa bado angali mdogo. Haleluya, haleluya, haleluya. Aza kurongora imyaka 55, akakuja kuongoza miaka 55, imyaka 55 arongoye igihugu, miaka 55 akiongoza nchi. Nubwo se yarakijijwe, hata kama baba yake alikuwa ameokoka, wa muhungu yule kijana aza gukora ibiteye isoni imbere y'Imana, kutenda maovu mbele za Mungu. Yubakira Bayali, akamjengea Bayali ibicaniro, akamjengea Bayali madhabahu, avisha amaso menshi y'aberanda, akamwaga damu nyingi za watakatifu, arafata abantu bakijijwe, akachukua watu walikuwa wameokoka. Kijagiye nibavyita gukizwa, wakati ule walikuwa hawasemi warokwe, babita abantu b'Imana, wanawaita watu wa Mungu, arabica, akawaua, abahora akora abantu b'Imana, kwa sababu ni watu wa Mungu. Ikintu kibi yakoze cyane, kitu kibaya ametenda, yafashe mu ngoro y'Uhoraho, alichukua katika hekalu ya Mungu, ahubaka utwumba, akajenga tu chumba twaho abagabo n'abagabo bazora basambanira, tuchumba twa kuzinia, wanaume kwa wanaume, kugira ngo ababaze Imana cyane, ili aweze kumuumiza Mungu sana. Yari umwana y'umuntu w'Imana, alikuwa mtoto wa mtu wa Mungu, mugabo aza gukora ibibi bibi, lakini akakuja kutenda maovu. Yubaka igicaniro, akajenga madhabahu, yubaka n'igishushanyo, akajenga hata kimungu cy'ikigirwamana cyitwa Ashera, alijenga kimungu kilikuwa kinaitwa Ashera.
atakora ikindi kibi, akatenda kingine kibaya, asenga atumira abantu gusenga, akaalika watu kuomba, abategeka no gusenga inyenyeri, akawaambia waabudu nyota, ababwira ngo ni imana zo kwijuru, akawaambia ni mungu za mbinguni. muri Bibiliya naho nyene yanditse nyine ngo asenga imana zo kwijuru. Hata Biblia kunaandikwa hivyo, akaomba mungu za mbinguni. Ikindi kintu yakoze, kile kitu alichotenda kibishe, ambapo ni kibaya, atanga umwana wiwe, alitoa mtoto wake w'umuhungu, alitoa kafara mtoto wake, amutanga ku ikimazi, akamtoa kafara. Dusomye Abami ba kabiri, tukisoma Wafalme wa pili 21 mstari wa 6, tunasoma mu izina rya Yesu, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. atanga umuhungu wiwe ku ikimazi ngo yoserezwe mu muriro, agapfumuza, agatera amabara, akaja kuraguza abahamagara imizimu n'abamenyi, yakora ibibi byinshi imbere y'Uhoraho bimutera umwikomo. Yesu ashimwe. Amen. Yarakoze ibibi, alitenda mabaya kugeza Imana bitera umwikomo, na Mungu akakuja baadaye kunungunika. Bwana asante sana. Amen. Uyo nyene gukora ivyo, huyo mwenye ametenda hayo, Imana ikirasohora ijambo, Mungu akatoa neno, iravuga. Mungu akasema, Imana mujinezerewe iravuga, Mungu akiwa na furahi anasema, kandi babaye iravuga, na tena Mungu akisilika anasema. Niganza umugenzi ati, mtingishe jirani yako, Imana ishavuye iravuga, Mungu akisilika anasema, kandi nezerewe iravuga, na tena Mungu akifurahi anasema. Chumumbariza ati imaze kuvuga kwiki. Sasa umuulize Mungu amesema nini juu yako? Imana ishavuye, Mungu akikasilika. Ku 21 rero, hapa 21 dusome kuri 10 na kugeza kuri 12, basoma mu izina rya Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Bukeye Uhoraho avugira mu basavyi biwe, yavugisha ati, Manase umwami w'Ubuyuda ko yakoze ivyo bizira byose vy'ubuyobe, agakora ibibi kuruta ibyo Abamori bamubanjirije bakoze byose, agacumurisha Abayuda ibishushanyo vyiwe. Nico gitumye jewe Uhoraho Imana y'Abisirayeli mvuze nti, ngira nteze Yerusalemu ni Buyuda ibyago bikomeye bitume uzovyumva wese iminzerere imuvuga mu matwi. Imana idufashe cyane. Amen. Uyu mugabo akoze ibibi, huyu bwana ametenda mabaya, ariko Imana nivuze ko ari ugiye kubiteza, lakini Mungu hakusema kwamba anaenda kuadhibu yeye. Hapana, agiye guteza abatwara, anaenda kuadhibu wale wenye naongoza. ni kuvuga abantu bitwa abana biwe, kusema watoto wake, abiwe abamukomokako, wale uzao wake, n'abitwa ko baganzwa nawe, na wale ambapo anaongoza bahuye n'ibyago, watu wamekutana na shida z'ivyo yakoze ya bibi. kutokana na yale mabaya ametenda. Burya ibibi ukoze, yale mabaya unatenda, birashobora kutaguhitana, anaweza kukosa kukupitua wewe, ngo bigahitana abawe, lakini anakuja kupitua kwako. birashobora kudahitana abava mu nda yawe, anaweza kukosa kupitua wale wanatoka tumboni mwako, bigahitana abawe mu bundi buryo, anapitua wengine katika njia nyingine. abakozi bawe bakaza barahombesha ivyawe, wale watumishi wako wanakuwa wakiuza wanaomba, abarimyi bawe bakaza amasuka akaza arameneka, wakulima wako wanakuwa wanapasua majemba, igatezi ibibi n'ibindi, anasababisha vitu vibaya huko na huko, bibanye nuko kutokana na wewe, kwa sababu wewe haukusimama vizuri. Munyuma arapfa, nyuma alikuja alifariki, kandi ntitubona icyago yahuye naco, hatuone amekutana na kibaya kipi. Aza umuhungu wiwe yitwa Amoni, akakuja kijana wake anaitwa Amoni, aza gutwara afise imyaka 22, akiwa na miaka 22. mugabo Amoni, lakini Amoni aza gutangura gutwara afise imyaka 22, akakuja kuanza kuongoza nchi akiwa na miaka 22. yatwaye imyaka 2 yonyine, aliongoza miaka 2 tu. nyina yitwa Meshulemeti, alikuwa anaitwa Meshulemeti, nyina wiwe. Mama yake alikuwa anaitwa Meshulemeti. Uyo Mungu nawe, lakini huyu kijana azari karuhariwe, akakuja anatenda mabaya zaidi, aza gukora nk'uko se yakoze, akakuja kutenda kama vile baba yake alikuwa akitenda. Dusomye nyene mu Bami ba kabiri, tukisoma Wafalme wa pili 22 dore kuri 20 kuanzia mstari wa 20 kugeza kuri 23 hadi mstari wa 23. Reka dusome, acha tusome. Havuga ngo, akora ivyo abona ko ari bibi nk'uko se Manase yakora. 21 yagendana ingeso zose za se, agasaba ibishushanyo se yasaba, akabisenga, ava kuhora Imana yabasekuruza
ntiyagendera mu nzira ziwe. Bukeye abanyarugo b'umwami Amoni baramugarariza bamutsinda mu ngoro yiwe. Imana idufashe cyane. Amen. Umwana wiwe atangiriye guhura n'ivyago. Sasa mtoto wake anaanza kukutana na uyu muhungu atwaye nkase. Huyu kijana ameongoza kama baba yake. Atangiye kuba nkase. Anaanza kuwa kama baba yake. Akoze ibibi nkase. Ametenda mabaya kama baba yake. Ariko kubera Imana itangiye gushavura rero. Lakini kwa sababu Mungu anaanza kukasirika. Wa muhungu. Yule kijana. Abanyarugo biwe. Wale watu wa nyumbani kwake. Abanyarugo abarimo umugore wiwe. Wale watu wa nyumbani kwake kuna kuaga mke wake. Abarimo abana biwe. Watoto wake. Abarimo abakozi biwe. Watumishi wake. Bunga umugambi. Wakajiunga pamoja. Bunga umugambi. Wakajiunga. Baramuniga baramwica. Wakamuua. Hari igihe kibi kiva mu rugo. Kuna wakati kibaya kinatokea kwa nyumba. Kiyadukiza mu rugo. Kinatokea kwa nyumba. Ukasanga umugore yabaye nabi. Unakutana mwanamke amebadilika kwa vibaya. Mugabo yabaye nabi. Au mwanaume unakutana amebadilika kwa vibaya. Mugabo hari ikindi gihe usanga bivuye kuri wewe. Lakini kuna muda mwingine anatokana na wewe. Imana ikaguteza ibyago mu rugo. Mungu anasababisha ghadhabu katika nyumba yako. Bivanye n'ingene nao wakozi bibi. Kutokana na wewe kisumetenda mabaya. Uyu mwami. Huyu mfalme. Myaka 2 gusa. Katika miaka 2 tu. Abaranizwe. Yeye akauawa. Baramugarariza bamutsindira mu rugo mu ngoro wakamunyonga bamwiciraho wakamunyonga ukamuuya katika atayinjiraho umuhungu wiwe kukaongoza kijana mwingine wa kwake. Umwana wande mtoto wa nani? Uyu mwami wa huyu mfalme. Uyu mwana taba umuzukuru. Huyu mtoto anafiana kuwa mjukuu wa Manase. Haleluya. Haleluya. Manase yabyaye Amoni. Manase amemzaa Amoni. Amoni nawe aza kubyara uyu muhungu yitwa Yosia. Akamzaa kijana anaitwa Yosia. Huyu Yosia aza gutwara afise imyaka 8. Akakuja kuongoza akiwa na miaka 8 tu. Ariko uyu mwana, lakini huyu mtoto kwa miaka 8 babaye umwami. Katika miaka 8 akakuwa mfalme. Aza gutwara imyaka 31. Yeye akaongoza miaka 31. Inaitwa Yedida. Mama yake alikuwa anaitwa Yedida. Amena. Amena. Mungu uyu mwana aza kuuza atandukanye n'abandi. Lakini huyu mtoto akakuja ni tofauti na watoto wengine. Mugihe Manase yari inkozi y'ikibi. Wakati Manase alikuwa ni mtu mwasi. Amoni aza kuba mubi. Amoni akakuwa mtu mbaya. Ariko lakini uyu muhungu we aza kuwa neza. Yeye akakuwa vizuri. Agenda mbere no kumuvugishwa akazita. Akaenda kwa nabii anaitwa ujya Yida aramubwira. Yule Urida akamtabilia. Aramuvugishwa akamtabilia. Wa muhungu arafata ngangama. Yule kijana akashika vizuri. Abami wa 2:22 kuri 2. Wafalme wa 2:22 mstari wa 2. Avuga ngo akora ibyo urabona ko ari vyiza. Akora ibyo urabona ko ari vyiza. Akanena yale Mungu ameona kwamba ni mazuri. Agendera mu ngeso nziza zose. Akatembea katika tabia nzuri zote. Za sekuru za Daudi. Zile tabia za babu wake Daudi. Niyatambira iburyo cyangwa ibumoso. Yeye akwenda kulia au kushoto. Kandi nta mwami bamwitangiye imbere yahwanye nawe. Hakuna wafalme wenye walitangulia mbele zake wameweza kuwa kama yeye. Yahindukiriye Uhoraho n'umutima we wose. Ya Mungu na moyo wake wote. N'ubugingo bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose. Na moyo wake wote na nguvu zake zote. Nkuko ibyageze byose vya Mose biri. Kama vile Torati ya Mose nasema. Mbona no mu bamuhemurukiye nta numwe yahwanye nawe. Hakuna mwenye aliwahi kuwa kama yeye. Ariko nubwo yakoze ibyiza. Lakini japo alitenda mema. Ikintu ngira ndakivuge nubwo atari cyiza. Kitu hiki nataka nikiongea hata kama si kizuri. Imana ntiyamugiriye neza. Mungu hakumtendea vizuri. Nubwo yakoze ibyiza. Hata kama ametenda mema. Imana yahisimuhora ibya sekuru Manase. Azibu kwa sababu ya babu yake Manase. Nase Amoni. Na baba yake wa Manase Amoni. Kubera hari mu isezerano rya kera. Kwa sababu ilikuwa ni wakati wa zamani. Bari kumubwira kantu. Tungemwambia kitu fulani. Bari gutuma. Kangesababisha. Ibya sekuru za bitamukurikirana. Yale mambo ya babu yake hamfuatilie. Lazima ukakubwira uno munsi. Na tena leo nitakwambia. Ibyabaye kuri sekuru za wawe nibizo bigukurikirana. Yale yalitokea kwa babu yako asiwahi kukufuata. Nakakubwira uno munsi. Nitakwambia kwa siku ya leo. Ibyabaye kuri sekuru za wawe nibigukurikirana. Yale alifanya kwa babu yako asiwahi kukufuatilia. Tangu umuryango mushasha. Wanza na familia mpya. Wa munyamugisha. Familia ya watu wa baraka. Dusomye turacari hahandi. Bado tungali pale. Tuvuye kuri 25 tunatoka kwa 25 tunaingia kwa mstari wa 20. Ariko naho nyene Uhoraho ntiyahindukiye ngo areke uburake bwiwe bw'inkazi, kuko uburake bwiwe bwari buziriringiye abayuda kubw'ivyo
Manase yakoze byose akamutera umwikomo. Imana idufashe cyane. Amen. Imana nubwo uyu muhungu yakoze ibyiza, Mungu hata kama ukijana ametenda mema, Imana niyigeze ireka. Mungu hakuacha umugambi wiwe, hakuacha project yake bivanye n'ibyo Manase yari yakoze, kutokana na yale Manase alikuwa amenena. Birateye ubwoba cyane. Ni mambo ya kibazo kuracamwo, shida uko unapitia leo ushobora kitavanye n'ububi bwawe, inaweza haitokani na ubaya wako. Ushobora kuba uri mwiza, unaweza kuwa ni wewe ni mzuri katika tabia, ukora ibyiza, unatenda mema, ariko ububi bwa sokuruza wawe, ubaya wa baba baba yako uko uragukurikirana, unakuwa kufuatilia wewe. Ububi bwa nyogokuruza wawe, ubaya wa tate yako n'ububi bwa nyokuru wawe, hata ubaya wa tate wako bugagukurikirana, kufuata wewe. Uri mwiza, wewe ni mtu mzuri, ingeso zawe ni nziza, tabia zako ni nzuri, no uri mwiza, wewe ni mtu mzuri. Amena. Amena. Ubushize wariye Minerval imfubyi. Juzi ulikuwa unaripia mayatima, unawalipia masomo. Warakoze ibyizi binabiri. Siku ile ulitenda mazuri haya na uri mwiza. Wewe ni mtu mzuri. Bakagombye guhura n'ibyiza. Ilikuwa inakubidi ukutane na mazuri. Ariko ibi wahuye nabyo, lakini mabaya umekutana nayo, bishobora kuba bitavuye kuri wewe. Inaweza haitokani na wewe kuko uri mwiza, kwa sababu wewe ni mtu mzuri. Mungu yule kijana yakora ibyiza, alitenda mema, nawe arapfa, na yeye akafariki. Atwaza gutwara umuhungu wiwe nawe, paka kuja kuongoza kijana wake yitwa Yehowazi. Alikuwa anaitwa Yehowazi. Amen. Uyu leo aza guhura n'ibyago bya Adamu. Huyu sasa akakuja kukutana na shida nyingi. Wewe afisi miaka 23. Yeye ameongoza na kuwa alikuwa na miaka 23. Aza gutwara igihugu amezi 3. Yeye akaongoza nchi miezi 3. Ninaitwa Hamutati. Mama yake alikuwa anaitwa Hamutati. Se yari Yosia nyene. Baba yake alikuwa anaitwa Yosia. Akora ibindi biboneka ko ari bibi. Imana birayibabaza. Imana ibandanya yongereza ibyago. Hari ukwezi. Sasa kuna mwezi kwa kurekura, wa kuachilia, kwa kubohoka, wa kufungua. Kwa kwezi ni kwezi kwa 12. Hiyo ni mwezi wa 12. Ai mijango yugaye yuguruka. Wakati milango ilikuwa imefungwa inafunguka. Reka tusome Abami ba kabiri. Acha tusome Wafalme wa pili. Benisenge kuri 25 mstari wa 27. Abami ba kabiri. Wafalme wa pili. 25 kuri 25 mstari wa 27. Tunasoma jina la Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu. Tunaweza kushikana kuri 30. Tutafikisha mstari wa 30. Tunasoma jina la Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu. Nahabonye. Mumepaona? Reka tusome izina rya Yesu. Acha tusome katika jina la Yesu. Maze mu mwaka ugira 37 Yehoyakina umwami w'Ubuyuda ari mu mugozi mu kwezi kwa12 mu kwezi kwa kangahe? Ku munsi wako wa 27 Evili Merodaki umwami w'i Babuloni abohora Yehoyakina umwami w'Ubuyuda, amukura mu ibohero hari mu mwaka yimyemwo, amuyagisha neza, yubahiriza intebe yiwe kuyirutisha iz'abandi bami bari kuri we i Babuloni, amunyuranurira impuzu zo mu ibohero, amambika izindi, amuhakwama asangira nawe na ntayo iminsi yose yamaze akiriho, kandi kubimutunga agererwa ibyo kumutunga n'umwami vy'intasiba ingaburo yuko Amena. 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 Kuko ni igihe cyacu natwe, kwa sababu ni muda wetu na sisi. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe.
gusa ati uba ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe areba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.